شانۆ وەکو هۆنەرەکی گرنگ لەو ڕاگەلک دەوڵەتێن جیهانی بگرنگی بەرێ خۆت دەنێ و ڕۆڵێ بپێشنگ دە پێشێخستنە جڤاکی و ڕۆشنبیریکردنا وێدا دبینن هەتاوی ڕادەیک و شانۆ بووە پارچەک ji شارستانیەتە سەردەم و یەک ji ئامرازên giring بۆ پێشڤەچۆنێ ku rolê wê ji yê siyasetê û aborî kêmtir nîne bi helkefta roja cîhaniya şanoyê şanokarên bajêrê dihok bîr û boçonên cuda cuda diyar dikin. نهباره یکی دماهی که هم شانوکارین ما حاول نداره یا انجام بیل الوی چندین کلیه و کو افریقا شانویا ما ببیته خدان دهاتی که باش کو افریقا هم بشین اعتماد السرخواب که اینو و دیسانجی هم کار خوب انجام بدینه شانویا ما افریقا وکی لعبه که لیاتی بچن راقیسه و استران بجن بیانی بین سر ده پیش شانویا دگل هندک نمنما طالیدین بجن و شانویا کا بیانی انا و شانویا کا ازمونگری و تا دماهی که جبرنده از شانویا نبتن دو که کردستان همیه از بینم آستا که السر لیوا قبری یعنی ناوینا مانو نمانه ده کو آستی پیدوینه بویه بس با او جدوت گریده با هندک فاکتر انکو اگر این تایبت نبونا جهی و کو پیدوی جهول تایبت من نبونا پارگی دست دیشان که کو هنرمند بشید جیانا خو روزانه پیروی بتن بەvê çendê jî şanokarên dihok hîvî xwazin roja şanoya cîhanî bite rêkek bo bizav êxistina roşenbîriya şanoyê û hevkarîkirinê di navbera hemî gelan da û şanoya Kurdî baştir bihête berçav û kartêkirina xwe ya erenî hebitin di buwarên jiyanê de. Mizgîn Şikrî, Kursat News, Duhok.